India, like NDA can one pile and they can make India block. Kadang gaji keren, kini ki political expert keren. But kadang gaji keren siapa Voice of the People Party. Kau ngani ka party thmai la nga job kan job tang sisi. Lari kan ma ban job tang sisi tu. Ndangela job sawat kini threat. Tak kuno kontak. Dalam job sawat kidang keren benyi. Kaya ngumdong ini ki sarkar ki basen kini ki parti ki basen syar ngin saya pet kat no kin shan kyo kinang mot bangiru kin Sdien Baslam kom ki nongelam ki bala yat lingba ki linti lingba ki tip ki jor hakita ki snem ki babun ngela yang scam bat kumba ngila kular ya upat ba ngila persang banyak sat banyak kon lagalong aga yeng dorbar thawang lagalong surut lagalong kishiti ki bangi pener siki department name shem la shong phat hagni ki atli ki snem katpa ke election kadang jingai kini ki bodon naga sarkar ki apek melen ki YouTube channel shadow kani ke VPP kalek pelong meeting. Oh, dia pet guide. Ya kita ki comment section. Bau pat ba uyo shong shit pra. Kiong kumno. And they le po social media telah job ni sia kan. Sampai telah dai gapor. Dalam dai gapor bani pat ba pat. Dalam ni pat ba. Kiong ka pat ba shong shit. Pat ba pra shong shit. Hato piwan ni dari jing shong shit. Mangalong. Ko Deputy Chief Minister Badan Buram Unong Kersian Pra One Meeting Bau Shongshit kamot tanggi tu kibalik Namar ki Shongshit Bagyo kiat Shongshit Bagyo Pisa Shongshit Bagyo Bame Nre Unong Kersian Jaga Voice of the People Party Shongshit Henry Ushit Mahem Balai urhem namar kajing shlay jonga taga jingkemen kabami naga tonot jonga chat penriu bagi damyo ibiang sa shisin yaga jingkermen hapdeng gajing do jingkermen kadai gajing shlay jonga jingkemen kabami naga tonot jonga chat penriu basajisin pat Ngiyo ya kata peliading kama sedang ban tre pynshai ban ai jinkermen ya ka jat benriu ka jongi namar katakan long ka bakla banong bagi nong kersian pra kidai kibale shong shit menta kila sedang ban kentho ngai ka jing kentho jong uto usiem bala syutung jubor ka sarkar hala banadu bami Hagani ke MP election nomor badan gini ke parti ke balai shongshit kalau don katakan law and order kemudian katakan law and order problem hana don law and order problem kami ke jingtumar kila pintumar ngomem the Voice of the People Party kinong kersian jong Voice of the People Party ki klempeni jingtumar kajing ni jo patba jong Voice of the People Party ka klempeni yang nong jingtumar ban ong ban pendoro yang shong sok shong sngan Henry kala pin kumar yang jiwat diperkat jong ini ki party ki basinsar yang ri balai ke pin kumar namar kitit balada upatpa ukersian yang Voice of the People Party hagni ke election ke pamata baladu upatpa upenjok yang Dr. Ricky klempep hagawe ke smi ke Voice of the People Party kan sakurup ya ke borsensyar hagani ke jela anda ke Voice of the People Party kalau kendrup ya lakam joga sensyar ka khada ka ka mamangi kinong lam ngilong bagile ngin pe ya ka pamsap ngin pe ya ka chinga ngin pe ya ka chinga siang kmat ko ki pat babi i Deputy Chief Minister ila du tiak du dem hateng ila rap penkan baslem ngiru tang masen keren ong upra
kami na kuayar hau pra dan berpertau kena anturiong toto pertaprak kebiang namar boleh kira rumah ke cimut ke jemput hat ke jongki nama kismutu barat tengge persyangru ban pensmutu baklayu pai bawno ola kita kinong elam kamta mingalai dong ola do ARDENT ura ban penshisha banga bamsat na kroy ban yashukino kumu emali Haga jing shisha mangi nagaliang the voice of the people party ngempat jer kerteng kiai kita ki bamsa nrengi ong ka don ka bamsa ka shirkai ham Meghalaya ngi klem ong ngempat jer kerteng ye kita ki bamsa nrengi ong ka don ka bamsa ka shirkai Hapo Meghalaya laringi wan hagapor ngin pe ega bamsa kata gade ke bangingi kren Henry kini kibodan hagapor sinsyar menta oh kalatung imat eki abangi kren si kren ega bamsa si bamsa imat kata kala tenra kat hadu bekiong ladala ban pensisha nrengi suong liu patba ladau patba u ayat badu syare hangi bangin sinsyar ega cela Meghalaya klempet ngin sei madan lot iki gambang sabara Baladahaga tagapor ngilap bau tau deputy si besar bangsa nginama kacung the voice of the people party koki pat babi bi gini gisni ngilai ban pynshai pat ba ngilai penong pat ba the voice of the people party kami namar balai namar kita ki seng san pertai ki badan ni kila feel ya ka state kila feel ya ka judgment re upat ba u ui kata ngimi namar kadang ka jing terang ka jo upat ba ngimi balai ni ai ka tang the voice of the people party the voice of the people party kamot ka sur ka jing terang ka jo upat ba ringkat kata ka thong ka ba mangi kin nogelam ngidon banwan ra ya ka jingala ngilet pani kai upat ba ngilet ban pensau tho ya upat ba bau pat bau long basiam bau nang ban pishar ya kita ki suri kop sni lang bro bau di ban snoto ya kata ka politics haga rupam ka bet ba ka jamai nrei makipat ndalami masni ben bet yo taw nong persan pra ngim jupen ni kinong kersan juga UDP ngim jupen ni kinong kersan juga HSPDP ngim jupen ni kinong kersan juga NPP ngim jupen ni kinong kersan juga Kongres nama nitip bom day tong nong kersan pra abo ek jat menri buat idri nitip donru kibadan naga Kongres kibadan naga NPP kibadan naga UDP kibadan naga HSPDP kiba ek shisha ya jat menri ndai haga dinglong shisor shidur ki juki kisnoba kata ka parti ki jungki ruka yeng nata ka Riu. Dari nama kita ni prinsip tu ya kiru yang kita ki parti kita feel wan lang no bangi yang ini yang lingkat kawai ke chat riu banyak orang ya ke cingla ini kami ini ke cing balengin benyi ki pat ba ki beli balengin benyi kita ki nong kersan nrengi kren ya ke linti kapa kita ya to ki pat ba bangi seiru ikinya kiba kinya rangba umdei kumkini kiba syukun tho kisdang ban ken tho ya ki nongalam ya ki Emily joga VPP ba kita ki Emily joga VPP kim ai ya kata ka shipolak ka ba ka sarkar ka ai nagam ta ki pat ba ondang ila ong yang ini lek sulok kayuk ta ban to kit pat kyong hu thak ye kren mutu sia bale simply ka bang ya ke mo kyong ta biang ini pato kit nang ta teki kren ni kemuda si muda nang ta pen snotho bakala yo pat ba Mawlai hangir kiwan ba ban ye kren muda nong tor pi ong ta to ngin pen bet that open debate hapeng uba ARDENT marwai bat baro kino yalam juk MD hang tar pintre kisukwa tang ban pen snotho bakala yo pat ba kay kamat jongki kamat ke jongki kay ther you ARDENT ther you pra Teri ke PPP keno ikimat kijungi kabasmo pelati ngingira sei kini kimat kijungi skapa ngingira sei kini kimat jingkular lani kata ke election pledges kabangila depan sampai pa ngila pledge pa ya kan ke manifesto kijungi haga santrik jong yayong
bat ngila kipat ba kila yo don shibon kila yo don bon ru ki bampat yo kita ki mat jingkular lenik election pledges ki mangi ke party ngila say ling ba ke ling kilong alpo south li bat skap ngada pensko kini ki up south li ki mat kiba ngila say kung kita ki mat jingkular bat snap ha ayu ngidon ban terwa syupat ba kabaning kong ke good governance kasensyar ka kalar ka bakot but ka larkam effective governance democracy mut kasensyar patba ka shisha secularism and pluralism ka basaw sebagai education ka basan artikel laispa nyo puai but ka six schedule kumno bandawa na ka sarkar India ya ka artikel laispa nyo puai but ban penjanai ya ka jingtrekam Jongki district council lani jongka six schedule ko kipat ba kata ka di kabasan henry ki yang ni ki ang kumno kiwan ban batai syupat ba bonong ba kata ka artikel laispa nyopuai kadi ban penduk district council ngap kata ka thok ka jeler ka jongki ni ki wegi party ka artikel laispa nyopuai kong kumno ko kipat ba pinganget dok shibun kibalanang kibalasta lecturing puli ka constitution puli ya ka artikel laispa nyo puai a laispa nyo puai ji ka ong kumno ka artikel laispa nyo puai ka ong kumno no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas ownership and transfer of land and its resources kadik an ga bakang ya ga jingtrekam jongki an juga sarkar India habidi bagi dagi benta kam don jingesno krem don kindiak ru konong ban penduno ya ga district council balagani ga jok amat ke basan ngila mention ni ngila penpau ni bangin penjanai ya ga jingtrekam jong ngin streamline ba ya ga jingtrekam juga district council kabandri ga border policy kabanyo ga power kaba praga agriculture kaba khandai ga environment kaba shipo ga border dispute with Assam kaba khalwai ga reception of jobs kaba khabar menace of drugs abuse nangka kaba khalai ban persha ga uniform civil code kaba khasau language kaba khasan shpanga sports kaba khandri airline permit kaba khanyo citizenship amendment act kaba khapra shpanga health kaba khatkanai road infrastructure and communication technology kaba arpo enhance airway infrastructure arpo uranium mining ban persha igni railway lines ila ban puli yagini ka manifesto kaba apply differently able persons yagi bri do not commit nanta kaba also ensure effective implementation of centrally sponsored schemes kita gini ki arpo sau teli ki mat jingkular lani ki election pledges ki baga VPP kala say manan henry kini ki wai pat ki party thau nang thau sha ki le chupai bagang oh ladawan ke VPP la PG ke VPP ken sapen kala chat no shuk rang hango dong ni oh ki pat ba tang ban shupen kemar jimut bakaba khamsngau thamura kalong bagi taki party kamtam ke NPP kabalet keleng banteri ke BPP hadu menta kempat say ke manifesto ko joki imat kibot pan pentrekam ke manifesto jo ke BJP ko kipat ba namar kata dau ngi haban long kipat ba kibastat bat ngi let ban pynshai yo pat ba ban pensno tho yo pat ba hagwide ba ka thong gajngi hagwide ba ka vision gajngi ngi don ya ka ta jing snow scam day numar ka ta daw ngi sa ay ka ta bold vision statement gajngi to revive to restore and to transform Meghalaya ngi snow tho bangira kiwan gibril na kaleng ka putay lagalong na America lagalong na Israel lagalong na Singapore lagalong na Japan habagi wan shagani ga ri gajngi kipet ya be ya gani ga ri gajngi kipet benot ya gani ga ri gajngi bat haringkat ka jinglingo ka bakraw balai kilingo ko kipat babit kilingo namara bagi rung shagani ga ri gajngi kiyo I penban bagi try muluk ki try jika kilong kibri kibatuk kilingo balai kini ki try muluk ki try jika kiduk ka kendo ka basaiso
Kamariang gabatingen ngidon iki ding gisit iki lom iki wa kiba small clear ngidon iki krem iki kro iki shat ut mau doyong mau shon mau siap ndai ngidok balai ki lingo ken Denmark kata nyong ngidon kam ko ki pat ba banke ni em hadis ni ke ethan kajing kiu do kamar ba mati ke bala palat kiu ka bai kali kiu ka bai lai kiu ka bai kiu ka bai waying kiu lot ladang sedong kata ka kai ka kaji ka hiar arsut ko ki pat ba dei tang gitu ki badana senda kiba kemade jong seng NPP kiba keren ko bahano kata ke jela Meghalaya kaduk oh yaki te kam duk namar kiyo lut te ka kam ga jamboro le patba de namar kata ka daw ko ki patba ka boys of the people party kam kwa baya ka spa ka bau blay ulat kerku ya ka ni ka ri ka ba ide ka chungi bagan let tanga ko ke longing namar ngitip badan ki longing agari khasi jantia lesi ki belawan thi ya ka snong yor ngap ya ka tong yor ngap bro ko we nrei don shibun pat ki pat ba bi ki bamla bathi tangi ling khot kendo bagin snaying snasem ngem kwa ya ka bakum kata ka jinglong jingman hapleng jingi ka chat bro got new play lot kerku ngira ko ki pat ba lalau likon you ula ban transform ubri undang seng jong Singapore ula ban transform ya ke Singapore tang hapreng kita ki life science nem naga third class shaka first class wall ke Singapore kam dan e ko ki pat ba haga por ki yo ya ke jinglai lut bat ke jinghe jong jaga ke jong ka don tang rispa South Pole square kilometer henry ke e mono bam tit menta shapang ke Singapore ka don lut yaki eke jing don kam kadon ki airport kadon ki shipai bana mga syong ban perkat maroi ying bana mga pet yaga jela yaga liga ri ka ide ka ji ka Meghalaya habanga yanu jor but the ri Israel ka ri ka kamrit yaga jela Meghalaya Dah lawan koi put dah kena sendan dah lah, ama. Tak kampulai kampulai. Koi pistol. Koi pistol. Tak kampulai. Ini apa kata ni ke surok, siapa? Tak. Pek bamo ya. Bye bye. Habang asyik mundur, habang apet dari Israel.